Ya bafowethu ngitshele namhlanje ngiyalizwa bafowethu nelibuye churuchu bafowethu kuthiwa mina ngilishwane mina ngiyachiselwa mina ngizwakali ya ngike ngitshele mfowethu umfana obeli wagwera ukuthi vele uchiselwa ngani na umfana obeli wagwera ohlakaniphileyo wani umfana obeli wagwera ohlakaniphileyo wani akalunga ezandla ulwa ngengqondo woza lebhuku nepheni lihlale phansi etafuleni mfana ubeli wagwera lo ende futhi yabechiselwa la yabengazwakali mawufuna ukwazi lokho kan ubuza uDJ Nunuzu uzokutshela abafana babuyeli wagwera uzokutshela abantomazana abeli wagwera mawufuna ukwazi khona lokho ubuza umdala uSamanku noma ubuza umdala uEzra Chisi uzokutshela noma ubuza umdala uLimalavu Momajayivana uzokutshela ubuza umdala uMadubeki uzokutshela hayi futhi ukuthi thina vele lwagwena umfana kithi asiyasili ngezandla thina sebenzisa ibhuku nepheni sihlale phansi etafuleni sibone ungangihlula yini ya ubuza uObedi Mhlanga uzokutshela ukuthi thina vele lwagwena usebenzisa lokho into engasoze imfake ejele ukuthi uthiwa ulishwane uyachiselwa asihlale etafuleni sibone ukuthi uyachiselwa yini epheni lebhuku sibone ukuthi ungachiselwa yini.